Reka dushaka akantu gatoya twandikaho, haba muri telefone cyangwa se n'ahandi. Ni imibare mike tugiye kwandika, haba agapapuro gatoya cyangwa se no muri karikatirise. Reka twandike noneho. Tugiye kwandika 14, dushyireho akitso, twandike 373, dushyireho akitso, twandike 404. Iyi mibare nitumara kuyandika turaza gusanga ari 1,14,373,404. Nyuma yo kuyandika noneho reka tunayisobanukirwe. Izi ni miliyoni z'abaturarwanda cyangwa se abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Imibare yakozwe ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi 2024. Iyi mibare tugiye kuyifashisha tugenda tugereranya n'indi mibare tugiye kugenda tureba y'imijyi imwe n'imwe kuri iyi si ituwe kurusha iyindi. Turaza kugereranya iyi mibare twabonye ya miliyoni 14 tuyigereranya n'imijyi igiye ituwe, hanyuma mbabwira mugenda mugereranya namwe. Reba aho wanditse uhigize hafi, hanyuma ubundi dutangire. Iyi ni M2 TV Rwanda, njye ndi Moses. Kora subscribe ubundi dutangire. Ni imijyi 9 ituwe kurusha iyindi. Tugiye guhera ku wa nyuma tuzamuka tujya ku wa mbere. Umujyi wa nyuma ari wo wa 9 ni Mumbai mu Buhinde, utuwe na 21,673,100. Hanyuma ibi ngibi uraza kubifata ubigereranya na ya population cyangwa se wa mubare mbumbe w'abanyarwanda bose mu gihugu, urebe ikinyuranyo kiri. Mugiye ku mwanya wa 8 hari Beijing China, utuwe na 22,189,100. Umwanya wa 7 ni Mexico City cyangwa se umujyi wa Mexico, dore ko witiranwa n'igihugu mwenyewe, utuwe na 22,505,500 n'abantu 300. Cairo Egypt iri ku mwanya wa 6 na 22,623,900. Sao Paulo muri Brazil baraza ku mwanya wa 5 na 22,886,700. Dhaka muri Bangladesh baraza ku mwanya wa 4 na 23,935,700. Ku mwanya wa 3 ni Shanghai mu Bushinwa na 29,867,900. Umwanya wa 2 ni Delhi mu Buhinde. Uyu ni umujyi wa 2 ugarutseho mu Buhinde, bigaragara ko Ubuhinde butuwe cyane, na 33,807,400. Hanyuma Tokyo ikaza iyoboye umujyi mukuru wa Japan na 37,115. Reka noneho ubwo tugeze ku gihugu cya mbere twamaze kugisoza, wafata ahandi wari wanditse ugafata za miliyoni z'abanyarwanda bose, igihugu cyose, ukagereranya n'uyu mujyi wa mbere wa Japan, ukareba inshuro umujyi wonyine ushobora kuba ukubye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tuzasubire mu bindi biganiro bikurikira by'ubwenge kandi bifite ikintu byakungura ku byo utaruzi. Wowe uko wabitekerezaga ni gute? Ese hari ibihuye n'ukuri wabukuye muri iki kiganiro? Ese uko bikurikiranye niko wabiteganyaga? Jya muri comment udukorere subscribe, ukore na like, hanyuma uduhe n'igitekerezo cyawe. Ni M2 TV. Ciao.